Sanibonani wengane zawethu. Ngiyathemba niyaphila. Mawusuku lakho lokuqala la ngicela usubscribe, ushare, uphinde ucomment. Enginethemba lokuthi inkulumo ezifana nalezi noma ukubalana phambi kwenu kusazoba nginingana kodwa iqiniso esingenalo ileli lokuthi kuzoba isikhathi singakanani. Ngane zawethu, yabo uSminofu usenkingeni. Inkinga yani na? uSminofu ukhulumele uquality ngegama elithi Lembe laphana ku live. So inqwala zifuna ukuthi wena mangabe ukhuluma ungalithatha isayidi. uSminofu uthatha isayidi washo wathi cha ama-like ngamanani wabhonxula ngane zawethu makuwukuthi ngizoncikisela ngokuthi fanele ngicontrol kufanele angakhulumi ukuthi ubani uyahlambalaza ubani unjani. Uquality igama lakhe waliqala igama elithi Lembe walichaza futhi ukuthi uliqaleleni. So lento le ebusy lokhu itrend la social media ukuthi ukhuzana abizwe ngeLembe akayithandi. Esizathu esibeke uquality ukuthi angayithandi. Uquality kade edabalasela ebiza ngawo wonke amagama lawo bengabhutshuki bengakhulunyiswa bengatrend lokho akekho umuntu ompucuka igama lawo. Kodwa ngokuthi uvezelele igama elithi Lembe leqamanye amalembe lapho utshuka igama umthandeni wamlekelela kuloko ukhona asebebizwa ngamalembe. Kungani mawukuthi umuntu uyamsupporta noma uyayibona into ayenzayo ungasheshi umsupport esesephansi njengamanje ufuna ukumlwisa ngoba esephezulu uthi akuyeke nje ucikelela amagama abantu phansi wathi akuveza futhi ukuthi akayifuni ngoba